19. jun 2019. Divno vreme u Beogradu, tačnije sad smo na jednoj pumpi u Zemunu. Čekaj, nije ovo Kalvarija. Kalvarija, bravo. Što bi rekli stari Zemunci, ne znaš šta je Kalvarija? Uglavnom, Beograd je dobio treću reku. Velikim naporima, uz pomoć investitora, trudili smo se, trudili i doveli smo Zemunjaru, Tiju baru, evo je, teče, za sad je tolika je kolika je, bit će veća, ne može odmah da bude velika. Ali vidite kako teče kroz ceo Zemun, treća, i onda imamo ušće Dunav, Sava i kad Tija bara po sredini proguli, pa kakva će to biti aluvijalna ravan, pa tu možeš kasnije paradajz, luk, šargarepu, kako šargarepa, tik celer, rotkvice, pa kad to rodi, pa kad svi izađemo pa na terasama, pa onda, da se razumemo, aluvijalna ravan, pa se onda spira ovo zemljište gore, staro zemunsko zemljište, puno minerala, 500 godina niko ništa nije zidao u Zemunu, pa kad to sve saždi dole u tu deltu, kakva bre delta ovih južnoameričkih reka, to će biti delta Tije bare i potoka, Novobeogradskog potoka. Pa to ima da rađa, pa s tih 200 eura što ćemo imati platu, pa mi nećemo znati gdje da potrošimo, jer će nam toliko šargarepi i krompira roditi da nećemo imati potrebu da trošimo pare. Šta će nam pare kad nam sve rađa, sve nam ide, sve teče, sve buja. Pantarej! Nema tu, vidite, sve naporan, rad, ne spavati, raditi, privući investitore i onda oni ti pošalju chemtrailove, pošalju ti zasejane oblake, pošalju ti grmljavlju kad narod počne da se ljulja, sve ima, a onda kad baš postane gusto, ide Tija bara, nova reka, gaji se šargarepa, krompir, sve to kad legne narod cit, kad je narod cit on se ne buni, oni 200 eura plus pelene gratis, milina, pa ima li to gde sem u Srbiji?